nyama wanye. Wetwao, jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu byakuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu wetwao lelu tujibayulaka bijibwa kuyikila nenu anu habe nampuka bwalu nkonkuifu ya bunyi ki hanga bikijika biji mukulumpa bafo bwani tuyikila nenda lelu tutuyikila ha biuma ni milambu kube nampuka bibienzeka bishi kaji chato tukumanya nchani bitu tuenzebi tujanu chintu chimoto yetu monsu baluba bwalu munji mwakijelelu mwena mpuka malaba njinga kijila mukwanga malaba bena shimba anu nangu pinjo njinga kijila mushindu unyimpeta hanyi kantu bumuji kantu ka kwenza langu ndonga musi kasolonyi tususa twakwela muchamwa kibwala kai nujumona lelu ngelechi malaba ngelechi selo mbushitu bwanyi selo chinyimpetela hanyi hajituku donc njinyenza mushindu jibantu bandomba ni mushindu jibantu bangambuluishi mona muntu mbigela ni Frank bigengela wakula gogo bwa kukalambai bigengela chinyi mema to bigengela makutabunyi kampanda bwa mema kwenza ndonga mwabimpa mona muntu wa utuma kimushindu ngenza ndonga mwe chena ngenza mu mema ngayani to nyenza selo njilomba nyenza mujilomba ja bantu kajilelu ndonga mweu tutumweza kumakumbu Raymond Tiswaka mu Londres bena chanza cha Kasai ni mwanetu Dr Mathieu Kande mu Canada nasha mukulumpa Jim Kalanda mu Canada kabiji chimpo moi prophète ngoi chani Jacques mu États-Unis nasha pasteur Félix Chibang mu Sud babeza bwani tuenza ndonga mwe ulelu bambikila kwa kuchola wetu mujimu muimpa uya kumpala anta koko kaji kutakakesa ka wenza ndonga bwalu twetu bategemena bwani bali mukasai bangambulisha mbwalu bukol ulusana bantu ni myoyo mibi yetu ya binyi ngenze bisege baba mbigila ni mutatakana mwane ujuna jamba mudi mumfu mudi sulanga yanis chimpo moi Thierry Mponda udienda songa mu Kasai Oriental mumbujimai ututulonda henda bena Kasai kwetu kakujiminyi sumwinu ni mianu ya kwetu katufu moyi nyetu mibelu wetu mushindo kukolesha bana batu jubalela mukulumpa bavon wetu wanani nyema njidi sanga jabunyi bwalu ndonga mutufu benza neba bantu mbamulonda basanga bikolo bamba ni ebi bintu bikengela kubifunda mu mikanda eyo boba ko bebanje kutulomba nangu tujini bintu mu mikanda nimukwambila ninje mulongeshiwa chikunda
bo kwenza kwa kula bo bena mpuka kiyani bo nyimo na mpuka to bo nyimo bilonga mukalasa ni mubifundisha mu mikanda njini bukol budi mo kwa kula pa bena nshimba kwa kula pa bana banka shama ba ukatanda kwa kula pa kwa dishi ba kwa kalonji byonso abi nje mo bimanya kimbo alunje wabisamba byonso abito kadi bo alu tuli twenza recherche na kunjini ma travaux abunyi anje moenze ja ni bansonga lumba kwetu kuneku atuli mo kuteka fa mikanda kadi chiri luta tuli lufu mo d'abord mwetu munemu bo ko imprimer muina mukandao kupete éditeur du oxygène quand vous versez $3000 boa kwa ngata boa kwa éditer mukanda pinde pa audio éditer kujika ujini cha kwa ngata 500 exemplaires webo kupana kulukuleja makuta kwa édition di baada ya semala bobo habu bari mo kutungonika ni janza jamu ngudi mu wadi baada ku verser franc bunyo nango kulukwa ngata exemplaire bunyo nango bo kupana muditunga dituru bamanya ni boa kupana mukanda mbwalu bukol babu nyimba sokututeleja mutu ditwa kulemu bwalu tumani ni twetu bafika tuni mu culture de l'oralité kuja kula ni ku expliquer nanko luta tulujin mo ko kala ko kulujan lolo bobu bamba na shani to batumina version itukaje nayi kudi muntu kampandu ujangaje bwani même njimo kwa ngata charge wa ko imprimer njine edition wanyi to imprimer to hana tuenze nungu moi je suis prêt wako patula mikandai walu ndimo deja recherche ya buni nanko disanga kabiri njani paji mulo kumbikela musangu video même ko bunyi budi bantu bandon kumuna bunyi budi bantu bela nkonko mito kuma kumimla manda mukulu ne pamuto ikeba ku yetonde kulukam mbo kwamba ni bantu baje bomuna ni kitu tuanze chijini mushinga bo kwambila bana batu balela bo kwambila bagadi bo kala baso mana cha kumputo matu kwa bunyi kadi kabe chiba vuluka kwa malo abankamba babuto na kubion so abili mwana kani effectivement bantu baje batu andongo mwetu bali mutu mushinga wa bunyi na kunimbela to asakajil mupinga na kabiri kwamba mani kunkonku di mako kala bel ni capacité na kwa kwanda muna ni twetu kutungona ni dienza mudimu kwa kala muntu musungu lokawa mwamba ni to tumako bintu ebi to bien imprimer njini bukola abo kubituma ni twetu kumvangana bo twetu kubipatula bantu bekala babibala nimpa internet ni mo mikanda version dure bien so abi tujamu ni capacité ka kubianzesha to asakijila kajilelu tujibora bo tuigila ne ba bwalu bo biuma ni milambo mbishilanga na anyi eyo mbishilanga biuma nkwamba ni badima okupatula biuma bo kufijila mushikankundu biuma kadi mulambo nkwangata biuma bidi bafijila sonka jewu kubipesha muntu mukwabu ujini chakubidi bwalu mumalu abankamba betu mukaje pavuba muselesha mbapatula mwana wabakaje uya bapinga cha mukwabu nkwamba ni fadiba patula wabakaje uya kudiko bakadi kwabu bari baselesha wabaluma wa mudi kwamu bwani mwana abo wabakaje mu yawo kwayi wa kutanta shangana penda kadi kudimusha mushia kudi bamu biuma bidi bamu fidila nyabe ashari pa bikutanta shangana kwabu na kubiuma kimu shindu di bantu babiela menjilelu wa umona na shabantu kuchinsasa wambe nani tatu mjimulo kulomba facture pavubalo kulomba na kumwanya memo gobe tatu facture marchandise ga yandu mpana memo chane marchandise apa ko pana to na kumbo ni bantu bomvoni bioma c'est sur le plan social chivuchintu cha mushinga bo kushintulula kwangata mwana baga jo patuko mudi kumufila mudi kudi kwabu kwangata wa mudi kudi kwabu kupinga ja mu famiyem babivo mushinga benda to babivo bwara kwabu benza nash milambo mpindewu nkwambe ni bari mo kwambula bioma bya mwana baga jewu kumbi peshe bu songa aluma ni ndako kaselanga nabi mulambo bari mo kubyangata kubi peshe tatwenda mukwa mulambo tatwenda muina yenka yenda udimo kubidya mulambo na kubitu kimudi milambo nankwa kudika bidi titu ni cha kumanya chani mwana wabaluma anyu wabagaji udimo kwenza mudimu mudienza denda mudimu ba mufichima kutenda kumpala ujuya na upeshe tatwenda padi tatwenda kayiko kuto du peshe na tatwenda mwakunyi padi tatwenda mwakunyi kayiko kuto udimo kupeshe tutwenda
pekali na she mwana kwekala mwana wa mukaji mwibidi urimo kupesha mwana wa mukaji wa kumpala ni mutu twenda uimanyana tatwenda bwani byuma byanyi byakubukola mbyo bebi ngakupesha mulambo effectivement kabidi abare bekala ni mulambo wa bukola padi nsonga alma mwenze mudimu ujini bukola bolkayi wafidi byuma bi babekala ni mulambo kadi byo bina bintu abi milambo byuma biji bwa kasai kajima ani eshi biji selon bisamba to byuma bwa mo baluba mbifana ngana bisamba byetu byonso kuri tumalo tukase turuma kwegala tutapulula kadi mu byonso mbifana ngana bwa padi ba mana shini byuma umudi babifila na shikubena mpuka na shikuba kwa dish na shikuba kwa kalonji na shikuba na banka shama watu tomba bana banka shama kwamba ni bakwanda ba bena kabindi bakwa bowa bakwa kanda bana betu badi babwi pya bonso abo badi bafila byuma badi babifila no mushindum nanku na shimila amugabidi badi babifila no momum nku kadi kujaba nyangana kikudi ko kushilangana twanji kwanga tabalo bwa byuma umudi babyenza kubena mpuka ni bisamba biko abugabidi byuma badiba hadiba bikala ni byuma mudi bintu ni mujulufetu pinye mwabeo vunge bwani twakula bwa byuma kubena mpuka nanga ya malu mu France mu Saint-Etienne kivu mungela lukonkwelo bwani kubena mpuka baba selangana bish baba lambula bish kubena mpuka nga nyifuma kuti kwambila ni pali babikala ni byuma mudi bintu ni mujulufetu bintu momani bintu byuma kwamba nashani bumudi mambuji bumudi nzolu bumudi bilamba bumudi ngasu bumudi chingoma abi mbintu kaji chidiba bikala ni lufetu kimakuta au mobidi makuta ki adiba bikala ni lufetu na kubyonso abi padiba bisangishimo abumo badiba bikala ni mbyuma bya kufijila muntu kwa kufijila nasha sonkaje pinyewu byuma badiba bifila bishi mubena mpoko padiba yemo kuselangana muntu kenu yanka yenda to bumudi yemuna shwe mukal mumpeta mubangile web kwenu yanka yebato kajinanga nanga kumpala kwa byonso bili byanze kampinde mu vilemu diba kabavu diswika ku famille biti famille u umonani nsonka jiwawa uju kumbanyana bwa mwana etu kumuselai nanku bobo abuke badi baswika diyi panka chipa me kwa abidi bwani mwana anyi lwalu kusela mweba ependene mwana anyi bamusela mwenu me kwa abidi akavumvangana ngudi badi balokutwanga chemuluma ni mukaji wakuluku fila bintu kadi mwampinjeu songa almudima kujukanga yenda kumwana wabagaji kwamba nitonji musele na kuba yaya mumalu akala bayaya amubantu babidi anyi basatu yeye uju selangana mwena fami wenda ni udi babikele ni chibanji udima wakwekala muntu wa mumuso kwamu udi bapeta bakwebije ni songa jewu utuni malukai na kuboba ni mwakwamba langana ni to songa jewu chabushua mwana mwimpa mwenje wa mudimu udi ulama gude utuye kumayi udi ulama nzu bubimpa muna utosha bana babo mayi utuka tula chomba uduka wambula matala udi abionso abalonda to kujika mudiemu kene mumanya bantu balumatu na kumutu dunu jadikila utemo awo kuri babikele ni chibanji nune kunto ko bantu basatu no fika no banu akijila ye chibanja akuru danjilo kwamba ni turu aliji tukampando yo kwambila famia awo na ko no ye baji banu akijila no som tatu no jibenda bish bo man to watu benda mo abeu tu balo bo kuledibo muji ku debem kuledibo mo man kwamba ni padiba selanga bantu balo mo bidio mo mo wale dibo mu famia awo nangu no dini noen mina no jibenda bish to tu benda ngwani tu fijela mo bintu bietu to angata mo gajetu tu yanen okay
fekale mbia nanku di badi badi ba ambani bon nanku bo mushikan kundeu tudi tulomba chikan sang di ba kai ka di bibine ngaka nanga bia mulepa lepa gude wato ambini amba ku université to bi biantu bintu na bia matu ko abidasatu bantu ba arranger e mo ngata mo jenda mo yenen makuta bunyi avant ajiba ka hakala chivuba bigela ne makuta kuyena ko kalachi d'abord lufetu mo banka mo betu ndubanga kuma kanulo lukanulo achombo mon croisette bo banga ta kanu ya chombo mon cuivre benza croix na kuchinto achi lukanu alu vunu valeur bien zo mo de maro makuta bali mo kulombela songa kanu ayibiti kanu ayidi mo ko kala we mo yana ibo kula mbuju na shidikum kulukanulum mun baba kumpara baba lomba lukanulu achombo fanyima mpinjeu bya kwanza bya makuta kudiba ba kala bavu basela kujeya momoni 1 franc bomu de betu ba mamu tetu baba sela kuma jeya meya bidi la ko di biende bi banda mpinjeu mondo ndu shintruka baba vijela franga ya ma ya Zaire ni lele mutuka de mu franga yam kadi mpinjeu bo mpinjeu tuka deu aba ga balomba no dollar ko diba balomba dollar bilon de shela walu ban beto bakala busu di manyini bovan mudimo wa bianza ngo bamanya kwa mbule chomba ko kadi mpinjeu bakadi balon kala sab bakadi boko abaseke shangane ni badi bateka po TVA mone taxe de valeur ajoutée bo walu mamulonga shakalasa badi balomba chintu chuma na chivumvuka baka balomba ma $1000 baka badi balomba ma 500 abi mishilanga bilon de shela jomvanga da famille mais kukala bavano me kwa bida tuilangana bonvangana bambule bidikoko lufetu ki valeur monétaire bafila pinde badi balomba bintu abi badi makulomba mbuji wa mamwendo wa mwana udiba bigale mbuji wa dibela mbo kwambe ni pe kala mwana bo abaga jikena mumanya balumato badi bamfila mbuji bo kwambe ni mamwenda mumkolesha bimba pinde badi balkwambula mbuji muibidi badi bapesha tatu bambe ni mbuji wa chota wani mwana abaga jiwayi pinje mbuji di mamu fijela mu choteo tatu mo kuteka mbuji afanshi ni biyo mo bidi mamu peshabi kuyikuselele wenda mwana wa baluma henda kuyikuselele muka jeni bintu abi na kimu vuba lomba biyo biabi badi balomba pinje bilamba bya tatu endo mwana bya mamu endo mwana di bada aluma mo kwa bukupatuka bomo de abingoma bango budi lomba ni chingoma lelo ngali mo na balomba na ordinateur tu pesha ordinateur bo mwana to abaga jeni bintu kwa momoni hakala mukashika vuni mushinga to bwalu matuka bigaji we mu yakasela bakulomba ordinateur bakulomba kode nkochi ni chemise wazara griffe wazara sabata umva papa wamba no mwana ni mulongo odi valeur wa bunyi donc mwana ni licencié pinyo bangata chi licencié bachela mukalikila ka biuma mais muluma hendu mulo kusela parce que kwetu kubalube mumbutu joto bansonga lum chena bo kusela mukashi munanga lix to mais déjà anga kuba mukashi bangamna no mwane tumulonga bikola licencié il faut makuta donc bako baba mukwa musanga tu filmer mariage mako tu yoba kufila biuma papa obianga biuma nita ebi biuma to alukilai ndaka kumbashai c'est que kakuika bijibundu tos mweni bika commerce wenze kama bao mbokwambe ni malu eno abena monda wa internet ukanu bianza na kwa umunu nupenu bianza mu cho cha chinchimpa ni chipi nkwamba ni shakumba licho amene kumpala muka jikavuni mushinga to mushinga wa muntu kimbwalo mba mufijele bimba bya bunyi to mushinga wa muntu mwani fadiu ya kudiba ki valeur sociale uvuko fadiu ya kudiba ka bangata bintu bidi ba mufijele ba selection abin songalo na kuchocha chimene kuenzeka kimushinga biko abionska bibitam ko kala ni importance to lelo pa dibantu be kala bakadi ba materialiste ba ke ban farang yani bon mwana anyi bo mudimu ya kwa tatu enda mukaje ko Saint-Etienne kwa Yamalu na ku Yamalu bo mudimu mwana anyi mulo ko ba ko walonga lasa ku Université de Strasbourg na ku fa kulo bo kumusela kadindo mba $10,000 kadindo mbebi momone abin bintu bivuka bibianzeka to
bidi baluba baluku yukubuelela mubidi bianzika kuchinsasa biani tubesha facture tubesha yebi peut-être bintu bilokushala biani mukaje munanga mfalanga munanga muluma achi katwena mwa kuitabato achi chibichoji to hamabunyi akwila mwa jibangilangana tuchi tubangilangana ukaundesha bani kwenu kujima kuta nujimuvi mwimpa chochachi chi déranger bikoles chi déranger bikoles pinya tukatula kwenu papa uteka malonso en valeur bana mwana ichunu même njimu classe campagne chochaka chichimba to parce mulibo mko abwa kale nchintu me ujisokoka na kuchochachi kichidi nzambi mukupesha chipedi cha kwenza ndonga mubuyo yeyi bwani twambila batatu anyi twambila bamamu anyi twambila bo bansonga kajini valeur kakwena valeur monétaire anyi kakwena biuma anyi lupetulu di bomo wakufijila muntu lwekala mumoni mushinga udina auto mushinga d'abord muntu yenka yenda mema nyuma wakwambila nbeto bamamba vuba fijila je yabo mutu lele kwete diku mini basatu bantu balu muturi mwanda mukulu bantu bakaji kalikile buni budi bashala kadika kweno udi mwishi mwa lisansi to tetu bonsu balonga kalas wande kelu udi mwishi mwa lisansi muina mufijile yejeyi mwa kwamba ni valeur wa muntu kabene mwa kumukompare ni bintu bidi nabi fami wenda ani bidi mukajuka babone muluma ekala nabi to cha kumpala jinanga janje kwekala mu bobantu ababiti wala mukaje ye munanga muluma ye munanga bo baswika kana kakwena chiri mwa kuba pandulula to karipe kala mukaji ulumbila bwani bumudi nsonga mu mwekala mupatu ko mudiko ja mfaranga ja batatu mukaji ku mputu ja ba masaba badi ku sud no adibadi kubidi biya kwatuka anyi nsonga mu pendo profiter bwani mema ngasela ku mwana wa mvwandu bwari mudi bene chinzanza ba ngasela hanyi mwana wa mvwandu nongubudinge kala ngadi mukanyi mukasela wa mvwandu nangwawu di baji ninga peta byum to abibidi binyanga ni bidi byatula donc valeur wa bintu bivuba fila mu bena mpuka ni mobaluba bonso bakwabu bakwameni bivu symbolique c'était seulement le symbole wani famille bidi ya nangangani famille bidi ya sombi mwa bium nanko muto ngambulula kabidi bakwambani padi bambani mbiuma muvo bintu bidi ba fila ni movo lupetu ki makuta bintu kimbuji bilamba ni bionso bikwabu badiba kubikokesha badiba fila mu famille yawo babikele ni mbiuma kadi tutulambula bishi songa mujulambula bishi ye mulela bana benda ye ujubilambula bishi cha kumpala mu famille yonsu ya benampuka kabena mo songa lo mukena mo kudisella mukajito badiba musele chanu kulita twenda anyi kuduba kulubenda nonku yeye mukaheta mukuta diselanga yenda badiba mwele chibawu bachibegala ni we udutufuta chabukola mumano wajileje ni ujini bukola babuni bawo kujanzela malo na kudutufuta chabukola abo bukola be kiyana mubena mpukanga yabutu mubisamba byetu byonse byabaluba mudiba byenza mbo kupingaja valeur wa famille wani songa lo mumva ni panye ngasela mukaji kingwenda to mukaji abari mubigala ni mukaji wa chota ujubikila bakunyi baba yenda ni mbaba yenda kaduba chino ujubikila bakunyi baba yenda babantu bagaji bikila ni mbaba yenda china kadubekala babantu bagaji bwani mukajapa julwa kene yeye mwakumbuka mu famille amu kene mwakutontola famille awu kene mwakutafula famille awu to bambikila ni mukaji wa chota na kuwe mukadi selanka yeba baba kwele chibawu kudibankamba beto amento mukadi selela watu leje no jini bukola na kutufuta ku chabukola matugwa hanyi eshakala kadi bitu tambe biski valeur yetu twetu ya baluba na shama tukwa we mwenza na ngwa we mwekala mu bata tweba bere moko kanda men bere moko kanda men ba mani to watu leje no jini bukola babunyi na kupatula bintu yo ayi we ku filamo ba mu kajabi wenje bimba kadi tupesha kumbije cha bukola walo watu leje no jini bukola okay kuji mushindo wa kulongolola yin mema nyanga di seleje ngayani kuji mushindo wa kulongolola yin bari mo kulongolola mushindo yo padi umunani uri muduselela kubukola bweba kadina sha tatweba umwa kwekala ni mishikankunda bivumwa kukupesha bwani mwana nyewu maika wanyewu padi ukola pasela bundomba wabwewu
biuma bikibidi mwana anye usela nabi na kudi badi padiba selandomba badiba kupesha we makuta ubienza buni makuta di mukaselana na ukachene bato kaja mu amundomba wenu wao kijilongolo diba longolo njode ati apu mpekala tatueba mwekala penda muntu wa mu lunga nyilutu walu kujana bako abo amani bo mo kadi amani kusela mukaje na ku biuma bionse ba mishika ngundi anye nkadindi diles no kulongolo kujanu bakupinga jila chintu soit mo wane no abagaji anye mo mishika ngundi vimo kupesha tatueba ngo bangata makuta bakupesha bamba nindaku kimakuta abwena atu bakulongole lawe kusela na ngogaga dibadi au bwalu budibushika kwena mudisela to bakuselela kudi family web kadi bienze kibwani bavu banselela pinjo bana bani baba lambule bishi njimba lambule bishi chakumpala fekala tatu bangu mukuselesha en principe bomovu songa luma badi bayiselesha kudi family wabo fadi bamu pesha biuma ukaselangana nabi fadi utanta udele benda bana udwambule chintu ufinga jamu family wenda bwani baselela penda muntu mkwabo na kucho chachi mbwa kwamba ni udwanga tama kutakumpala milambo badi bayifela munungu makuta mwane bo wakumpala wa bakaji udupe chatatu eba makuta mwane ba muibidi webo wa bakaji udupe shamwane no babikela ni makuta mulambo wa bu wa mamu ni mwane no amamwebo udu wapatola makuta mushikankunda umupesha na kumilambo ayi udu file idibidi watatu bumuleji weba ni mulambo muibidi ngwa upesha mwane no babikela ni ngwa udimpesha mulambo wa bu wa mamu pade margo yala mufila nangu ngujika yonso asadu ka dudi de leheba mu kude makute bo ka duja au kene woni bwaluto bijimo mo ni bia muntu mulela bwalu si matoka bi gatuni hajulela ifo nyiga no tatu akumpala muibeje ni ngani wenu muisatu est-ce que bijim problème ai to ko na problème to problème udi mo aba ngwani bumude mukaje mulo kwabo kavuni bana to faji ulela mwana wakumpala bokuleje ni ngwebe we wansonga lumeu udinika bene kwenus tivo musembola chanana wapudinika bene kwenu bwa valeur wakupeshana mukaje bwina lumu wani uvumula kwa bucha byanza bitu kavuni mwana to bumudi mundelela mwana nginjiki tatu mwana nginjiki mamu mwana nginjiki mukulwanyi bwani mukaje awu mpinde bekala bakaba mubikela nasheni mwa mukun umuntu swabudi tu kwa musanga wabweri muchota dibaba kaba mupecha valeur wani mukaje wachota kadiki mbwani muntu ye muinika mulunda wenda anyi muinika kude bena disambila babu bon kokwena muchiliba mwenze to kadikwena upesha famille weba valeur to mushinga wabunyi to kichili bantu bambila bansonga aluma baba bele to pajulela mwana wakumpala inyika bena kwenu batumanye ni mwana ngweba kadipe kala mukaje vumula nenda mudifu pinde enya oyinika balunda bebe sulima ko kala wamukaje mulo nenda ngudi baji waruweba kuchini abibi bienza gabe matuka sana songa ka jolo kujibaka wenza 5 mois no waleji kaka waleji bishina mulo njifu muntu mara yenza ka kwetu nango bwalo bwa butu tukuyikila mbwa milambu ya mujimu ngahechi mujimu mema muntu mukajani mema muntu mulumu njindambula bikengelano ndambula nyi bwa kungela luhemba eyo bili bikengela mu file chintu upesha baleji bebe chintu nanga tatu web mamu no mupesha benda fanyima ma uye ka twimo abantu to uje mupesha benda kadi cha kumpala cha bukola bweb tani kacha ngale dibo ngeji banywani mudimu musangwa kumpala uje bampesha chintu muchanza a chintu uje pesha tatu weba bwa benediction seulement bwalu kuyimuti filato kokwena pegata to mu nyengalala afu manyi ni midimu yeba ilima okanyanguka nanku chitomu chintu cha chidiba file symboliquement bwani tatwe umunkolesha kunga yimona ngai kwenze wanyi mudimu chintu cha kumpala chinde kupesha ncho chechi muji oma kutadu pecha tatwe bawo
kwena wa pula mo muchintu na chitika sato makuta juna na wa kumpalao kwena wa mbula makutani bo mo de ban pampecha mabanga de futa $2,000 na ku même mo pêche ye papa mo inde même pêche 500 sur 8 effectivement du mo pêche 500 dans 8 kadi o manye ne kwena mo respecter coutume yetu to bo alu fadi beaucoup pêche na acheter 2,000 ni 2,500 ambula ni bintu bi on sunda na bi kutata to eba o mo pêche tatu walunganyi udamani to mwana nyi walu kumpesha bintu mbulelele kadi nyima ko kala mumuna luta tulu nyima ko kala nalu na sheni kudifuta danzubu na shiku na kumema nganga chishanchi ntu nchochechi echi kwa bwechi pesha bana benu nanga puno kala nujini ba mamu mukwa mulubanzi badi bambule chintu cha kumpalechi tatu wangata wapule chikwa abu udu pesha mwanenda wabaluma wakuditumba dikwa bweko wana kaba kumvidi we mucha audito kiku do feel pinde bi bishalebi odima ko kupeshe wakwamena shana mwana anga tako oyeyo kufutanzo achiki problem chikola wamanyi kulwa ye manta chintu chebe tatu mko bwaluko ko jambula vunga mwela mu vunga byonso yera mutu mama mu tatu bayama mutu asakijel kwa jiki sidi badi kwena chedu hebonze to so ashinga nyimweba waye kusoma kadi vie bavo bien zaka bwani tatu ka tumufu tatu fumunse la me ukatumufu pinye mulamwa mwana nywa kumpala nyingeze bish udupe chata to eba mukwabu mujina da mwana abo kwa vubunga ko kala ba mo ko na shabantu balu mababiti tato eba muntu mukol wafu pinje pa diba sele mwana eba kumpala udupe mwana abo ba tato ebe mujina da mwana abo da tato eba kiudu bangata na shaka imushiaji tuka disi bimanyi ka kumbalu bani fadi bubalambula fadi muntu ka yibo buto bali balambula mwana abo mujina den nonko do mbula bintu ebi upesha mwana abo mujina da mwana da tatu eb na shakumila ambu ya mujum na shakumila ambu ya mudimu da no bafesh kaya ne bor to bo abo banje baku ba kula di mujina da mwana abo dimuf bambani chula nya waru kutupesha bintu noeno badi kun wadi mumbula ba ni noeno badi ngujulu to ambani angula binen angula biuma alo kutupesha ka biko abo asele chanson luma mu quartier asele chanson luma mu village etu ngudi badi njibenesha kuji wewe na kokwena mo kudidila kwa mene bwalo tatu ka mufa ma mukuri mungolesha wamule biuma bya mwana ebo abagaji oyikupesha mam to abo manyeni wajangi mwana ebo anyi bo mukade bako abo benze delwewo kode wamule bintu ni bon ngai kupesha pasteur bon so wenga yebo dimu dimene no kumujitunga jambu juma yemu mu bantu bafama fumul bwalo muntu mo kwekala bakukolesha kuti tatu eba mwakunyi tatu eba wafu bena kala padi muntu ufa chakumpale chiliba pyana mbana benda badi mulela chibidi chilimo wakupyana mukaji wakwamene to mukajewu uchini bana munda kayito na sheka chini bana munda to kajala mabenda bwalo muntu mukaji kutula mabana nongobe mo kumufyana kudi muntu bokumuteka mulubanza mokwamene ekala umuna mwakula mabana benda kadi mukaja muntu awo bintu pade bi patolo du pesha tatu eba mwakuni ani tatu eba mukulu mudina da mwana abo bobo ba kula to balokwangata ceremony tu benza badi ba ngata ka luhemba lwa mama ilu tu bajelo bamyamina ku bioma ku kwamba muni ba kweje luhemba ndako luhemba c'est-à-dire blancheur ku ya ikonsu ku lumière ku ya konsu udoka peta bintu kadiwe mo ko ndaka jeni ngayi kupesha mama bwalo mama wanyewu ubupa na matala ni somo chisalu ku di munkolesha na ku ngambesha umanyi ni wadi jinga kashi ani we mulo kwanza ni ku de ngayi kupesha pasteur muchitanda kadi udu pesha ko abubo batu balambulanga na bishi fikala muntu di mulo bomu di kuba Kongo fadi muntu ko la biuma bya kumpa la bya mushikankundu ani bya songa udu pesha maseben kadi pa do ko mu pesha ye mu chitanda alors udu uja mu manya d'abord c'est normal we udu shala mpindeu bidibi kujinga kashi kibol ka udu mu na lufu jimo ko bajile bantu banayi batanu badi bafwa bakolesha nankwa kadi kwambule biuma ku yukufela mu bitanda bya nzambi difukula pakufa mpindeu ba mu patole to nda ko kalongo la mar mu famille kadi ba balongo le chinchi kwa muntu mo kala mu kadi mu jinga kana nanko asemala c'est ça ce qui est dangereux chidi mwa kusinyale ka bi chibidi nchani fa udi we musela mukaji
Podi wewe ka wenza mudimu kumbe likweba wewa kumpala kwa tatu eba kay mwanje kukujata to bakulu ba tatu eba kibadi bajata abi mobisamba mbiko kadi we nampuka bena benza nangu mo bena mpuka pa kadi we man kuselana mukaji bala ambani bide mujulu mutema kumbe likweba ko na chato to eba mufitano hapo uju uja yeka kwena problem na chamu mweba ye mulu hapo jano bit contrairement wa bakweto bakwa abu bisamba bieto biko abu bumudi bakwanga bumudi bakwa nsumpi bumudi bakwa kalonji il faut que bantu bakulumpa bajanjele kuya kujata kumbele kwa mwana pinje ubaleji benda balukulonda benza nangu kubata tukushika balukwenza kabije nangu ba mama kushika di badi baleji beba babanga jelo bokulu kuja chintu kwepo momweni bintu bya milau lupemba mbya chabusho gimbya mafito apa unashemu mukando anzambi mbamba ni kuchibanga jilo kwa kadichinyi ji na kudi yadi di ji bukol bo kwamba ni ewa tungunu kay kumpala ewa katungulu kay kumpala to nanga chidi chitamba kushaula conscience web wani memeu chitumo pinga je chintumo fami wanyi to memeu tangela ntumu jijela bintu memeu tangela conscience web ko kutambi kwa tamba kushaula fikala bene ko en ka bene ba kula to conscience web ju ku reprocher kadi fikala conscience web ka ju ku reprocher to bene ko en bari mo ko kala ba kula bo kwamba ka mwana yo mukona mwabe mushala makalasa kisatu twetu kupata tanenda to kukolesha lelo usela mukaji ulela bana ufeta bintu wa mule bintu ukadi ko pesha bakwa chanana wa mule bintu ka fele mu chitanda chanzambi nungu ye mwana yeya nalo kutwana makasa kwetu yoko sume udima ino nujinabu mashamu mu mashamu amu kumwalo kwenze ni udima kulukupinga nano bo kulukutwa makasa kuwabo kali kumpu hamuto kufika bine kubyonso abi otan kulongolola miki yayi bwalu kujikabo walu sinashe yezu bakamukolobolola pakayimo bilonde shela kutima yabo sibakamukolobolola kuyebu nenda mu tempelo kufila bu tungudimba kufila bu ebi bilonde shela kutima yabantu abo kukichiri babikele ni kukolobolola muntu padi usela badi bamukolobolola padi wenza mudimu badi bamukolobolola kabiti kadi muntu kay mukolobolola to kyo mo na bantu babunje ujenga kana bumude banda wa chisanji ujenga kana na mwabu sasa kijira mukulumpa bafo mwakula bimba bitamba twela mukulumpa chunza mu Bruxelles tumwela moyo abunyi bena jiku jetu bwena muntu tumwela moyi ni bamamba bonsu bali mu chisumbu mukulumba tibo wakuloko kwa chibinji bibyanza kabishiku bena mpuka chibinji chisamba cha bena mpuka chisamba cha chijila chibindi nkwamba ni padi mutompa kana kuchijila udi mu chibindi na nkuba kujikija chibindi udi ufila chibawu na nku minti bishilangana walu nyumuna kudi bantu bangata chibindi bafanikija ni chibawu to chibawu nkufuta chibindi nkutompa kana kuchijila na nku bumudi kubena mpuka kudi bibindi wewe mukangata mwaneno wabakashi nchibindi so mukayile mukabwelela mukajatu tweba munzubu nchibindi tatweba yeye mukabwelela weba mwana munzubu nchibindi mumubwelele bishe mumuchala mukajendas mumoni achi nchibindi kudi byabunyi bili byanza kana byakala bibindi muntu mupenda mamwenenda nchibindi mukaje muhenda mamwenenda nchibindi kubena mpuka kabiri momo muluma yeye mupenda mukaje nchibindi bo kabeto bapenda ngana to abo kabeto utowe mupenda mukaje momwenda ye mukupinga jela mumani di badi batolere bamana wa mupinga jibende umvu bimba kubarkai uduma we wanu muhenda la mukajenda momwenda anu uhenda momwenda umbusha uhinga jela na ku bintu byonso abi kushipa ye kwa mikenjayi kichiri babikele ni chibindi wasi bantu bakatwa byenza ni manga tatu mukalenga bwanga bamwala bwanya hatuka ni mwanene bon kali abi kama mboni bintu bya manga ebitu tulonda bintu normal organisation sociale wa benampuka na ku chibindi badiba chijikija budifuta ja chibawu mamona badi mwa kwambene wewa bumundi mukasangele ni mwanene wabakaji
badi ba kusansa mashi badi ba ngata nzolu ba ngata de badi kasedi bajati shapa wa pa mwaneno abaga jawo bala kwa ngata masha nzolu banu myami na bwani nuba ngata ngana tudi kumasheku bwalu bwa chibi ndi bwa manyi kujika nanku kudi bibi ndi mumudi bya bapenda ngana bavu babyenzeja ba mamu bakulumpa ba mu misoko kibajini ngesu ya mabungu mulwesu lwenda lwa dibungwalu kabana balupatula bokululambila bisekito amudiba didiba futisha mukaje chibawu cyane lwako ninzolu lwako nimbuji kidi diba patula lwesu lwa bwalu na kuba diba kosa minyini yonso ayi bakosa nyama yonso ayi bela mulwesu amu balamba bakaji ba chot kiba diba ja zolo ayi kabena ba chanson alumato kabena ba chanson kajidika yinisie bokumbusha bokwenza midimu ya bibindi to nanga souvent badi babienza bombuka bayempa alekar wa musoko bombuka un peu baboyela muchisuku ndambu mwabudi baye konzela bwaro bwa chibindi abo batonde shomuka jawo odi mwenza masanja ne yondi mwenza masanja pinjeu bayenda wami bishi bayenda ndimo kwa mama to mulongo lolayi asombela bana na kudi badi bo badi benza ceremony ayi ya kuchipa manzolu ya kuchipa yambuji muka jolalo ni bintu batula fukujika bayana bibindi baja asamala ichidi bamini bafuchi chibawu wewe kufinga jika bidibwani uya kwenda kabidi masandi to di badi asamala chibindi chamandi kujika muka jawu udu somba mudiku ani badima wakumupata ani dimo kusomba bilonde shela mushindu di bayenda mweka la mwanishi nasha muntu mukaje mwenda kumputu nalongolola kumputu ajulo kunweko baloba longolola ibayenda souvent baji batamba kuba pinga je kumisoko yabo fikala bayenda munanga ni bamupinga je kumisoko bakabalongolola baji balongolola kadi fikala bo ba mani bon gude nzambi mi patuga yitu da mutulomba bwala budi bujika abu fuka wabo bola wabus kadi batubalo ya munanga to bikajinga kan bwalu kwena mujilela nga yebato bwalu kwena na mudiselesha to bwalu kwena na mudikolesha nga yebato na le fait wani ujimukolela mu famille ujimukolela mu chotao bintu abimbijinga kan bwalu kaji muna bakwa no to kosa yi lien ya famille bwalu wanga chi mwana wa mwana niwe kuteka kumbe no lien ya famille akukosanya na kumu mudi bantu babweje kaje ni jija nzambi ni malo abantu mushindo di bwe kala no lumvu nzambi kenu bengani muntu kamulisha mwana wa mwana abuto nzambi kenu bengani muntu kaselishi mwana wa mwana abuto kadidu sangani bintu abi nito mema bomuvu kude babanseli chikuti tatu mko bomu de manu kufa bakuko solo bintu abi ngadi didi bioma byanyi gwina bwala ko bena kabiri kokuto bon akwena bwala to kadu manyani fadi bakuselesha mbeze bumonji mukwela munshingu konji ka buhika anu po wa pingaje kudi bioma bifila anu po wa pingaje kyo kushisha kusomba ni jitalala kadi wako imupingaje to wajele manye kumbutu sikude wameni kumbutu kadi fadi bamba ni sorcellerie mo ngwa muchulubanyi ngwa mu français mo mani bobu mapanga ni mufongo tuko mufongo se udu sambuka na shambuwa ujanu sambuka ujanu mo kulonde kukwenzela bwanu bwaru mushindu udi bilonde shela kutima yetu twasagijila mukulumpa utunwa kafanyi utunwa chai même njimu ntuna kafe ntuna chai kajinanga nanga ntumun tamba kunanga kwekala kunwa mai anyi mabela mela mu mai kwajiki bwalu bumundi ngenza midimu ya mikanda ya bunyi chitumuso kuno kafe to bwalu kadika nyanga mesu cheno muso kuno chai bikola to bwalu kadika intoxique mubidi tumuso kuno mabela kwenza midimu ya mikanda bya bwena binyu nulondelebi nganketa mienza sur terrain na kumuntu mo kumuna na shini bintu bya mutu to hanyi mbilonda kumudibi kimundi mwenza manketa mopeta ma resultat abi twasagijela bantu mbatelesha bani mukulumpa bavon mukuna kasonga bavon mukuna kasonga iyo tunoko kwanu mai mela ko kumabela au ujumva ko kubilenga mama Véronique Mwanza ni papa mu Bruxelles ndi batelesha nanku twafikundekelu twasagijela kujibetu bonsu baba tulonda Italie Norvège nujimiaba ya bunyi kajaju funda ko ku message ujamba mwabuji na nkonku yenu yonse nujibela nitwenza ndongamu
wa habwenda bwana tuanda muna kunkonku yonse inu jibela twasakijila kuji baba nanga chisanji chetu cha Frank Chola njanu jishinga jikwatisha jenu mu byonse mu moyen de transport mu kamera wa kwenzenda mujimu mwaba mwina ani bureau byakala kwenzela mwina bintu ebi bonse baba tulaya kanu tuhumo ito njini chisumbu chinena chiningeza na chimujimu matu kwa bunyi kanu baba monato bwalo kakwena mushindu to ni bamanya anu kwetu adi wenza mujimu ni bantu baji kabayi bamanya mushinga wa chintu to mbwalo bukola twasakijila memanji Frank Chola wetu Frank Chola wabantu bonso Frank Chola kaibunena kaibula kaji menji bumuchilu twasakijila wetu hao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa Binjijimbi mubitachi wa Dipoku njimuditunga dia Kongo wa mungalata nanga mukasayi njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu baji bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi momu bwabia falukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama Fer Malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena Kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukayi bena Kasayi mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasayi Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu